米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌萨卡勒莫诺当当劳阿勒马，使众人蒙福的行为。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏尔努卡瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以加拉提亚萨卡恩阿兹方萨卡穆特阿图西尔苏阿萨乌拉萨卡anu hazuatu a romiar anu irago kangaayan i unikararil ita a mitlemak to sakalemer no tamlamlau ko ngaay saan。加拉太书第6章第10节说，因此无论什么时候一有机会，就该为公众做有益的事。萨利嘎嘎奥Pakai ni i pitlemak ita to sakalemer no tamlamlau a ngaayay a lemak ami patalhkar to nika soolin no faluzo ita a mitier to kawas. Ura saka umilah ciay to suar no kawas ko ciulahay a lemak no mita。我们是借着行出对人有益处的行为来表明我们有真诚的信仰，因此有爱心的行为就是在实践上帝的教导。米多伦吉达，我们同心祷告。达邦奥拉马恩嘎果，达乌那伊法鲁祖爱阿乌拉嘎果阿米勒马多马阿马安，巴索林嘎果，乌吉乌拉海阿勒马努马果伊。Sa ay kaleng o mi patana tekay to pitier ako. Malasa kalemer hetza no alumanay a tamlau。主啊，求你帮助我，在凡事上有爱心。我确信，有爱心的行为，不只是兼顾了我的信仰，这更是对人有益处的事情。Pakai ni i dalamanay ang nganutapang。Ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。